Bagai Palembang. Yang utama tertulis na itu kuni makau India. Kita bisa kunut itu kuni makau India yang dua nang talu bike berletan na turangan do titi dua titi na tai dua talembo may talang no may berletan na leon sila tuini bikau dua titi na rapi tila. Talang no may India yang balik kalau kata na ditukunye sa legend si dona ta prani tukunay talang no makau sakit rani talang no buli yang buana ngona sa dua tutukin na mura se bikilay mo sa kosa na man na tamata kay na bikaw na talang no ko na ngona se tuwa tutukin na ako sa man todo kado tukun itu na tuini bikaw na layon ano na tuy todo na man na layon. Yak dukeni makaraw meira na manoya sado tu kaya mo sa kado tu kaya mo sa manbanwa asado kani nakadaka ni bengaw na kani ni bengaw na kani ni kana yan duki ko wil mendingi hoy na ya mo sa manman yan ko wil mendingi bisa donu ya na mendingi ni do na manuman me sa donu ko na mendingi sa gali mga wil mendingi na manuman ya me sa gali di kita kuan kena matanggalin ha siya na sa mga matanggalin doon ay abusa sa gilaw matanggali sa gilaw sa mga buwal sa gilaw kung di kita giwode na laman yung buwal ya mesa na lang lang tingin mo na laman doon na singa doon may katalaw doon may limasing ilim doon na kaya agay yung doon naman masalang sa mga wil mandingi sa doon sa na mandingi pero ito na ira-ira na araw sa ramit sanggay pagawir mandikin na ako sa ramete sanggay lintingin tayo sa doon tani na matanggal yung ramete orto na matanggal yung orto sanggay pagawir mandikin sanggay lintingin tayo doon na bubali wala man yung bubali sanggay lintingin tayo sa doon na ramete lilay sanggay kung sa lupa uwi ko matanggal lilay yung matanggal nung itagoy ko malakot tayo na nananggar ito balambal ko nangalakot tayo sa sacrifice ko pa mesa nalilukan nakikyan na katalaw na tuy ramad doon na kyan bumini si Maya matagal lagi sila tarama sara dui lakoy na dui garaba ng tayo sabi ni ulti na walo na kaloko di walay di sara roma dati sa doon ko na kaya mo sa mga wabongol yung sangara na yan sa roma may natomwa na leon ni sa ngaramay na lomani na nanggal kita na lawin dito pa ako nangaw na daw dala natin ang leon may kaila itu mga doon na lomani bikaw todo sagay bebu gaki sagay kelador kailen sagay tilo berarti kita kuir kaya na kasi dia musa kasi kaya dia musa man sagay lintokan ng batingkar sagay marorong sagay taro may na taro may nalo maningkar o dey ya doon mela kumay may katalaw tapi terturun salam sa kemo di nabu sa ramit ito na mo sa ramit sagay terturun sa to iwawa sa kaya mo dinatuloy na sa liloray yan nagto na ramit lilay Yesus may sarang kita lang. Mendo na kaya dapat yung minatuloy kaya makaya siya na. Kaya na pagka-duy-duy, pagka-duy-duy le, ulit na yung sa magman. Alam mo di sana nung mamitaka. Nagsagay ko na ulit na yung sa magman, ulit na yung matagal magman. Kaya mo di sana nituloy. Kaya mo di sana nung mamuni sa tao kung tumatang ano lumuli ng muningkara. Kaya mo di sana tanyaso. Kaya mo di natang. Kaya mo di sana tukunan di ko di sa alen, di ko di sa amati. Kung isang nagkyanay na kayo sa doon sanggay tanya ako naman may matagal man orang sanggay doon tanya kalau nagtangi lang orang sanggay mag-ayusay sa mag-ayusay si tipo isama kita doon may nolong meningkar kamu itu kakinan narami itu nilai sarong-sarong na rorobay lati-lati may tumak sama nila nung masarapay yung musarong tadi mata beulay-ray hindi na selas di tidak kaya kalau meningkar ayurayan anda ko kamay na layon sanggay na lumabay, nabola na inaw. Nabola na inaw. Nabola na inaw, pulay ka to, kina nakakilakila, may paletra kayo muli mo. Di sumta lokay na nangkara sanggay hindi tayo may kusod yaw. Agay may turok ko na ibola, leka na ibola tolama. Sanggay iwaya do pa lumandag. Sanggay may
para berat bintara sagai kali. Tukuna na pola ninau. Kaya kaya samat yung doon na layoni. O kaya may mga tanay ka dito. Yung rin yung lumanin ka sa mga tanay ka dito na layoni. Balit niya tao ito nga mga sulas. O kaya kasi kiniman. Tama nilungod ko kaya di wala na pola ninaw. Sabi kita di sa rumah. Tukuna talaga na pola ninaw. Kaya kaya samat yung doon na layoni. Yung doon may oray ko na batin na natangata. Yung rayan sa kasingyan pa dito ka na layoni. Tukuna talaga na pola ninaw. Kaya kau sare jadi lebih kurang takil kiri dia mau rosar membulu. Ada mencari kawan kawan. Itu ni pola nindau, pola imai nampak tiga bunyi ngau na. Saya pun nak tahu pola tu. Bikin tu ni tambah mana lagi. Bikin mungkin na tokan bunyi lah main na mati pola mai itu. Bukan pola nindau. Nah, kakek kita ni melihat nonton bola kita nonton mati nonton mata. Itu pun ni pola. Kaya kada bina kata mento punya na kalungata, kaya kada bina kata mento punya na bulo binaka, kaya kaya bina kata. Menda rei na bika binaka, tarana mo bulo. Ay bola ko mento kapun dito pa raw dito tuwili. Bela tiko kedi kaya ay masal na balatan mo. Bakal bada tigi kana naturan di talan mo ito na kawin na ko mento mas. Di mami satu sa dan no munisa ro sa sabana tulo na tamay di mami ko malag. Sa paraw me buka na dumuni be kay mami, di mami sa rorongo. Kapan nui kinalo kinalo tambu, muni itu dari keiman. Dia makan tahu ini keiman yang nomor bosa. Merau ni keiman yang kalau ya, kata-kata takas ya dapat kamu ni kita kabaru tak keiman. Keiman punya kita 6 bulan binatang, 6 bulan marah kita 6 bulan satu pun diberikan di kita nak tahu. Dari keiman yang nomor bosa yang di sini dentai. Lalu kita masuk dalam bulan binatang kita pun bautan. Yang hukum ni ngaji sudah di mana kurang. Saya lalu ini mati pura-pura. Amen. Di kuan dalam moda tiga dari talan norong bina. Talan noa. Dia balik kayak dua natura na. Opera na dua na kaya nandaw ini kolatang. Nikutin mo. Torong ada di kuan na matataro na. Nalaman juga kapan dorong at kina ng bola. Leo ni talan noa. Mula satu pun ikinang buwa sanggay mataro-taro pa. Di kuan na tipo. Nanataro pa. Karena raw mereka belum disutali, belum nanggali sutali mai. Dan nanti itu niku ada 3:5. John chapter 3 verse 5. Jesus answered, "Verily, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Sakai ko Jisu hindi na au sakai rin kung makasa seven sudo en dua na wai kina el tabu and send the lurawa kina maten tu ni kalau. Our theme this morning is Jesus is the living water. Nodolutan. Jisu nga na wai ni mula. The metaphor of Jesus as the living water represent 4 major themes across Christian theology. 1, the Holy Spirit. Jesus defines the living water as the presence and the power of the Holy Spirit inside a believer. Doya. Nono tupuno kaya nano na su na wai kini alutam siya nono tipo na kalo o kaya makatu na alutam. Na alutam ina nonda bulo. Kini karua eternal satisfaction. Earthly water only quenches physical thirst temporarily, but Jesus satisfies the deep spiritual hunger and the thirst of the human soul forever. Nakalundong ko nga, kung rin ibuod yan ng nakaramata. Bakayako. Dito munubat na way, dito munubat ko mo. Yan na naran. Na nakaramata ko nga, yan ang nonrobos at sisu, mataki, kanamara ni Samaria, siya tuni na kaya nawasya pa. Leo, di ko munubat na way ko, rin na lang. O na biyang munut ko nga, iya, na way ang nasulibi ko, na tomo rin tulo mamu. Yan ikadua, yan ikatulog. Continuous overflow. A living water is not a stagnant pool. It is a moving, bubbling spring that continuously refreshes the believer and overflows to impact others. Yan kata-kata. Di salam doon na doon ko may niyaltam, si doon ko na way niyaltam, isa taray ko, nangayla. Oy ko nangay buni bebak kalau matatay. Di sabak kalau matatay ko na kuno, oy ko nangay buni bebak kalau matatay. Ko nangay buni pakadwe mo beyero na so.
Ora sing ni makana wai tu mati da Dead Sea. Sa rono so pumay na wai, sa ya may mana Dead Sea sa mila. Sa sing ni rono. Sa mila, sa pumuni tu kana masima, sa sindora kay bularao kina sa mati. Apakah no kena? Kaya makanda kami na zorbo manelya ko ko ganga ni pengrang itu tuh malam o iko ko budi be bakal lo bani no bubal ina bunu ni no laka malam ni no mai hola o ban ro roya sa continuous overflow kani kato universal availability. Jesus offers this gift freely to anyone who acknowledges their spiritual thirst regardless of their past or social standing. Kaya balik, rawa-rawa na nonda semati kaya buah. Rawa-rawa na nonulak buah. Isingin ni Dre. Doon tuloy dito na siya rin William. Kung William na korong thinking. Salah-salah sa lihat main darbo na. Sa lihat main ni mami ngawlo ki mami nang wale ki mami saldo rubod kay. Sabi besok tagi na ni mami pakasal. Sabi besok tagi talangan kangan. Satu gudi bango. Sa sini Dre korong Dre yung William. O iko ngawang Dre. Uy ko nga Dre. And Dre wala nga matanda. No kenda nga yung dapat Dre na ikan. Rawa-rawa nung natulay Jesu. Rawa-rawa nung nasyala kay Jesu. Yang anak kangay Dre tiyo ulo to kenda nga. Dan di kita kami da sige di biasa may di wasen dan damun. And away ni pula ya. Meta kuneki na nawak. Okay. The message of the theme in our Bible reading is constructed on the foundation of verse 5. Yang takin na nung lesson ni Uwa ay natiki na 5. When Jesus answered Nicodemus' question, how can someone be born when they are old? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Sendra ni dua, yang nagzuru manapatin kini kalau bago kaya makasasuga na wai kena, ya otam. There are 3 points that I would like to raise this morning, and I hope that the Holy Spirit will be able to move our hearts so that we can really understand what God is trying to convey to us this morning. Kalau kita kanina may kulit ko na tulu, bikyat, dan tulu na makasama, magduma bikyat, yan ang mata kami na dito. Matay makasama. The first point is the condition. For someone to receive this water of life, this is the condition. You have to acknowledge your thirst. Acknowledging our thirst. Bukila to yung paniwalang. Di ko karamada di ba na siniraw, di ko mulu. Baka po bukila to yung paniwalang. Di ko karamada. Acknowledge. Baka ginagawa, what is acknowledging? Ganda muli na dito. Acknowledge is apa? Admitting. Nanong mga iyo. Admit ka no yung paniwalang. Di ko binakatan mo muli. Baka doon kuya ko, di ko binakatan. You must have that desire. I want you. Yaw binakatan mo. Kaya tayo siya nga. Wala sila ninala. Wala sila ninakatan mo. Kaya kahit ko nataway-way, kaya makasila nito ko na lomba mo. Iko sinibya mo, wala sila nga nila. Wala sila ninala mo. Doon ko nito na kaya mo sa wata kong gawin. Raw di ko punta na lang. Raw ko tuloy na was kinaway. Nasiniraw nga mo ni Pangulo Manawas. Nawas siya na ngayon mo nga na sabi mungkin. Iya makakinom mo. This is the reality. Every human experience a deep spiritual dryness, loneliness, or lack of purpose. There are situations in our life where we encounter difficult situations of trials, we can say hardship. This is the real test in our faith journey. If we are not deeply rooted in Christ, we will end up looking for a substitute to relieve our stress, and we may think that it will take away our problems. But I'm sorry to say, no. If we do not acknowledge our thirst for the true living water, this means that we are blind to the reality of what we can encounter in our daily lives. We face challenges every day, and we turn to temporary reliefs by putting our trust in earthly things, instead of choosing Christ as our living source of relief and knowledge that we need Jesus. Mau nanda to sa talaga na nende. Lem na mo na tabi dumang ka na wala ko na mawin ako na mataw sa kara.
Makasagara, nalam na iwali ni nondalan. Iya, tiko nga ako wawa, tiko na tiko ko come to me, all of you, who are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Tolong mai, kem to mo sa wala, kadolatan ni dola bibi, ano na? What do we come to? Raw. Yan nagay beauty ko ya, and nagay bakarat na lang yan, like so na sal, metong kuneki na naman. That is the condition. If you want to receive that real living water, that is the condition. Acknowledge. But the reality of life is that when we face challenges, we tend to leave the living water behind, and we nagay-bakaratalo yan, there's total na sauce. This is the trap. Wala kayo ko tabibigyan na bunila. We often try to satisfy this thirst with temporary earthly things, success, relationships, possessions. Nakatagal rin kilaway ko mo relieve lagi ko kin na meron ko tatalimay ko na stress, si ko tatalimay ko na lega. Yung nakakilya, saan kita? O kwa saan nag-besuki ko tiko nga. Besuki ko tiko nga. Saan ko? O kwa nag-besuki ko. Gaybaw ko. We try to find other means of earthly desires to pursue, but it is a trap left by the devil. Left by the devil to distract us from the main path, which is real peace and success in Jesus Christ. Nangaray na natikin ang mga Jeremiah chapter 2 verse 13. Tukunin ko mga mga tapo. My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Sanisarwa na la, era sa lakama, o yun na nungutamatan. Era sambil kiyaw na matinuway pula, karsatay naman na naikiniway kala kasalu tiko-tiko ka. Di ba na naman karatali sa talaga, kung katukuno Jeremiah, sa boso Jeremiah, balitir na tabirin na Israel. Will Israel, nangonin na tiko bambong bulang, era sagay yuta na kalo, era sagay pangkaratal, so talaga, era puniti na naman natin. Meaning, we forsake to drink or refuse to quench our thirst in Jesus. We are refusing to drink from the source of the living water. Further condition of to drink is for you to acknowledge, admit, accept, recognize that you need Jesus in your life. Then our thirst for the material things can be quenched or satisfied. Bal-bal, yan ang gayon, kinanong ito mga sagara, kanimuro-muro ko, siya na kaya tatawan, kung ka, raw ni langa ni madaw, turangan ni kuwa, langa. Jadi kedua, the source. This is the second point, the source. The only way to receive this living water is going to the source. First, you acknowledge. Tuguro na tayo ba sabihan mo? Sa mga din natin yung sabihan mo, karoon ikaw kita kamu datang. You turn to the source. Orang ko masara na di buri-buri. Siyempre dito nga pa ko, sari na tropa ng bay ko sa mituna. O sabi mo sa nga, giwara ka ng bay ko melang bay. Siya di ba ako ng traw? Kaya sabi mo nga, tu ka sa nga baka dinamati. Kaya walang kaya di ba na buri-buri. Walang kaya di ba na buri-buri. So, encountering Christ. This is the invitation. Jesus approached us in our dryness and invites us to come to Him directly. John chapter 7, verse 37 and 38. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them." And as sinamay muli kaya sa lewe na solew, sa tukot si Isu kakali kakaya, kaya kain dosa ng munu, lako may bayaw ka munu, o kaya sa mga bautiyaw, pero kasa tukuran ay malakabo, ang dami may nakitena, na udiway ni way ni mula. Amen? Okay, the exchange. Wala kaya na yan. We trade we trade our temporary exhausting search for satisfaction for His free permanent grace. Nangon na talaga ni kinamaya. Ito na kaya. Dali na kamay ka, ito na bimol.
Na ngau nei waya tu kina bua. O kwa ngeta kamo kondore train. You're training in all the things that you have for that relief. O kwa na kakele-kele. Gesolia mo kwa iwi kwa ya. Sune bebe kwa na pagdemu. Kwa na ngai baktomu na taka bebe ko na kanina kakina ngau di binaka. All the sources of our financial gains, our source of strength, our source of peace, our source of need in times of trouble will dry up. But with Christ, our living water, it will never run dry. Today is the day we must make an exchange. Throw away, release or replace that living source you think that brings you peace and joy for the real source of living, life-giving water, and that is Jesus Christ. Di kuat singa mo besok takakina. Besok takakina ko na mubure-bure. Kuni luita ka mo takalaka. Kuni luita ka mo kau-kaua. Kuni luita ka na katuweko. Luita ka na kulo. Ina kulo ko na ron sergi ko na bika ke na kamu bati ko na bulan bre. Babi dipindahkan kata kami dari segi kuat ni ron bebo kita na kulo. Nila ko bebe ka. Na rin na kana makasam. Siya man pola tamu. And just as Jesus said to the Samaritan woman in John chapter 4 verse 10, Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him, and he would have given you a living water. Sama seperti Jesus kakakwa, kaya kako sa kila, na soli-soli ni kalong, kaya kwa talaga sa kabe ko, solia may liyaw ng mundo. Wanang kay kirebwa, sana suliebe ko po kwa na wain ko. Encountering Christ. The result, the third point. Nakanayalo mo, matay ka ito nakamo mo. Baka tinatamata, acknowledge that you are thirsty, and then go to the source. When you are at the source, this is the result. The outcome of exchange, for exchanging your source of living water is a well spring. A welling spring. And ngay tol muritu na kami nakin ng mula. Nangunay mo na sumuro ko may kinabana, wanawin mo lang sisu, wanagay bakilani na tol muritu na kami nakin ng mula. Ini sini tol muritu na kala, ini tol muritu na kami nakin. Meron kala na way mula-mula. Kaya korek na makati ko bangon to ng muritu, nangunay ko baka dugo-dugo tangan kina ng muritu ya, nabalilingan na lang. Na makaretali, balita na lang. Balita ninron roti ko. Nangunay tarik kita kina na lang. Nabukan roy man ako ngawin pula nagila. Nagila ko tayo ni kasiyaw kanya na bikalay ko na lumini no bulan no bubali no nakaka na daw na kita. Nandono. Ora sa do na rin tali to na kana mawe. Nawot yan na rarawa. Nawot yan na butuo. Pasi ka may naparaw kina na demo. Pasi ka may may sa uto ni bula. Balata na lang. Balata ni rono ti ko nga. Welling spring. Lakot ti ko. So this is what happens. An internal transformation. The reality of choosing Christ as your source is that the Holy Spirit cleanses us from the inside and out and secures our eternal life. As David, the director of the music, in Psalms 139, chapter 13, verse 13 to 18, Roma binakit kudo serta ko tewita na serin daw ni San. Kamulang raw tulong sa nabul kadyo ni San. For you created my innermost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your books before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. Reda ng tali di kaya, serta ka ng daw ni Sam. Nanana, wing maruroy, nanana, wing bulibo, nanana, nakamati ko na tulo, nanakatang ni wing buli. Kaya ka sa tulong doon ng muyaya, nangunay lang ang kinunong talibon, o nakotay nil. O nakotamabi, kwa na daw tamak, kwa na tamak, kwa na kama na talibon. O kwa na kenan tao. Yang ilego na mula ng tamata. Yan na kayo mga ratal, eswatal na sos. Yan na kayo beauty kwa ya, kwa na daw ni Ray Bully, tuwa na kakinagano.
O ko yang buli kena. Cuma na ba yang buli ko mga matao na ruko ni ketin kinam. Na naw na ruko ni Saulo. Na bawa sir ni Laura ni ko ba na kakal kana ni pala mo pulang kay mulai ko na gete-gete na. Iko se perdisul sabo lewat na law na nomo pulang na bawa ya law na kabrawata na nomo buwan mulai mga mata. Karuan ani kana kan talibon. Ni sana kana talibon gay mulai mata kana menu. Ni sabuli na tamata gay laka mata kana menu. Dai bola ni naw, dai bola mo na tawili ka. Ya indai dai bola mo. Nau tabu tong ngano lo na tabal. Singa tabu nga may tabu na kinatas. Eta sange robo mga wele-wele eta sange Jesus sawe kanan dina. Sana nila ko tuloy balibot. Langsung takan. Bigyan na namin kada di sini nintay. Dakilati ko na tuloy nakamo ko na namin buli ko. Nakamo ko pa namin buli ko. The result is internal transformation. Yan malamang kaya magkamatang auto mati. Yan di ko puli kung may mati na mga. Kito po ni may palula sala ka mo na. O kwento ko ilawa nakakinig ka namin malatong pula ay raw isulit ang biro pero nakakalago. Iya. Isya nga tapi ko yung nama dito yan may makarata yung sotala na ka. Kaya kalwa external overflow. This is an external overflow whereby a believer becomes a channel of life, love, and encouragement to a dry and hurting world. We become the essence of the Creator God who molded us to be in His image. We are the extension of His loving kindness to those who are in need, the forsaken and the broken children of God who are out there in this broken world that we have forgotten about them because we are so occupied with our own little desires and troubles. We tend to forget that there are those who are not so fortunate like us to have all the necessities of life. And yet, we complain about the small and impractical things in life. Satu lagi ko, sama isulti ko, sama lagi ko, sakti ko na rin ito balik, di ko ito balik dinaka. Yan lero nga na nadala, soli ulum balik. Eta sera tu ni makila, soal tu na bisangka, tar mga sagaran ko na kaya sa kurang mikir. Era mga sagaran na bunwa pero padekina, era mga sagaran na kamera kaniya, era mga sagaran na kamera munuma. Yo kenda, ni sabak ko nga tatagi mo na flow. Ito toro mo overflow. Mo bakron roya yan, natang ni bimba ko na tatagi weira ra ngandra. Yung matanangaw na dito na yung ko, tung matanangaw do kailang wato bitaw do pa karaso ko mo weira na tu. Tapi sangat, orang Arabia kada tu lima kanira. Yang lagi na nasen di minumunita kanak. Kaya na matiwal, do irman na dalawa ni taon, do panggarayan na street kids, do bakal matatagira, bala na daw. Sa bakal matatagi ko na tulo, yan ang nungo kakalaka, yan ang nungo bubale, yan ang kaurawata, sanggay ilega-lega na matamo, di sao, makaurin ito nga na lalang, halat na isa oso kung na lumubaka sama sa aga matabong ito kasi ito na rin na inui-inui o kaya bura-bura ni kakil nga kung sulito mo na kakil o may complaint ka tuwi kung nakalilewan na nga sa tao. We are the external overflow. Ito doon may non-romay na nanabibaka rin natatay o yung kung diyaw-diyaw nga nabibaka rin natatay biyan na tamatay ito. Scripturally, say reference in the Bible. Okay? The result of changing our source of living water is that Jesus is what Jesus said in John 7:38. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within you. Nakikilay na, di ko tamatulog din na nakawag ka na. Malaming ko na nando solo ni ka. Yan daya lima sa nabulo ng doon. Aruli kita na suli lang mo. Namun lalagay ka. Araw mo na sa mga bas-bas bakan doon lang muli. Wabo iti ko doon kamat yung buhay. Wabo ito. Yan ang loray, ang namulot, yan ang kawag ka. Yan ang pagkamaw, yan ang namulot, yan ang kawag ka. Kung ang ngalo, kung ang lorang ngalo, siya bala ka ng kandende.
Wana baka boto tiko di kaloro around the book. Okay? So to conclude this message this morning, it is a challenge. Who dares to make a bold decision and make a stand this morning to decide, I will make a change. Change my source of life, my source of living water. I choose Jesus as my true source of living water. Kaya natin yung kalungan kamata, nalubihan na kinalutan. Sandrian na boleh-boleh mo, may ginomuni. Alam na kau betukunan na kami ni kuha, saya matakan ni kuha. Wana tori Jisu, may nomoy bure-bure, yan nagay baka tao, na nomoy acknowledge na, na nomoy baka iyo, siya nomoy baka tinata, di ko karamata, that you really need Jesus, so that He can satisfy your thirst. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, huki ka na naturang na sila, na sa maso. Kay mami maraw na ni mami kalo, yan naman kami na kami sila dahil ni mami satu na numuni siya rin sama. Sabong kami kay mami na dumuni, kuni sama kani kay mami pangayalo. Yan na sinatabong mo, ni maraw kay mami pangatamara na pulong ko kutsune. Yan na ibig maman yan baki ko, satu tali ni maraw kay mami papatayan, na ikaruan ni ibig maman yan baki. Kay mami kira na lumuni na lutang ni baka ni kay mami pangayalo, ni bukay kay mami. Bagi man sama kilana, di mami karamada pangayalo, ena venga, di ki mami ngole ki nei bure-bure. Nei bure-bure ko ki mami ni mami kelo, ki mami bagayo, bagi mami digita kami, mami rabi bagi kami biara na kami na sini tinggal. Di tauri kay mami baku kawa, di kaku di bilki kay mami sebala una lewu ni mami lenda, sebala una lewu ni mami la. Di maru kay mami ti ko ngadi ro ko ti kay mami dari kami di lolong na mami kelo. Kapu ni beti ke mami bukan raw, tinggi mami daya ni mami di sana. Lo mana nono bulan lalu kemudian kami dari sini dari tadi. Bang kalau kita tekan nono di bos ada salah Allah. Lalu tidak bangsa di pembau dan kemudian Yesus ni mami kurang. Saya lebih ini mami kurang. Amen. Saya sudah tadi kau nak berbeda.